Munini wa makarĩrĩte wa kĩama kĩa Democratic Party of Kenya no Peter Ndubai no rĩte thirikari kuongera katharĩkĩre kwagĩrithia gĩthomo aja nthiguru nene jene ngerekano na wathani wa Mũtutigi Mwai Kibaki akiuga nombanĩte bũkatha gũkĩria gĩthomo na njĩra ya gwĩtĩkithia kĩotheri ũndũ bwari bo bata mũno. Ndubai ugĩte cukuru iria nyingĩ rũtere rũu rwa Mount Kenya East ni tejanĩri na kinya itagĩrithwa kĩrĩ waki bwacho akiringithania na cukuru cia gĩcigo mbunge gĩa Kiharu na arakuonekete cukuru ciaku ithongomi bũkatha. Anthony Kathenya na ripoti ya Kenya. Munini wa mwĩkarĩte kĩamani kĩa Democratic Party Peter Ndubai leo ni thirikari ya Kenya Kwanza na ile tongeretwo nĩ Rais William Ruto kujukire no rito bunene rwa kithomo na kuthithia bolele nkiomba gũkĩria kithomo tabulolo ari Rais wa ndeno Mwai Kibaki athithirie. Ndubai akiuga kwa thaino kithomo gĩtuĩkĩte kĩa goro na ana baingi batikumba kuthi cukuru. Basic education is compulsory na mandatory. Inatukwirwa tukailela media yeku itabura kanja egoro turerero 700,000 watoto bataochoka thukuru kuukiuria thirikari of the day ya Kwanza government nilele ithire priority ya ana bachoka thukuru ibuntu former president Mwai Kibaki awire education yote free. Kulingana na Peter Ndubai, skuru nyingi ja kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu jakire miaka ya 1950 na mpaka mde itombete kwa Bujero. Ndubai lo chorigia bunge ba kaunti no kuthoma Bujero kumake mubungu wa Kieru Ndindi Nyoro na gwaka Bujero skuru ino amuna gũkire mathomo kirishigo bunge biao. Thukuru cia Mount Kenya isi cionde Kwanza primary school ciakĩtwe 1960s 1950s nyingi na itaomba kubithirwa renovation beta chia shimua bonde banakairwa equal pecha kidai chia kidomo za CDA banakairwa beta chia nene ikwithira ndidi yoro na kurita ngwendia na utethia constituency yetie lakini ukailela county zingine kana constituency zingine team development ikwendelea kinyayambi. Mutongerejo kĩama kĩa Democratic Party nĩrekĩrĩte kĩara kĩrĩa bunge bantere ino nikila kugani bokula ya kuthiria mathina mana makunyeria karibantere ino kwambilia kile kithomo uremi wakibwa barabara na mauntu mange maingi nokona bakiarie karonde bawa we are comfortable nambi kidea mwana kuata mwana na oro amerete batato kadukuru kidea hantu bai nampara kidea batena stima batena barabara ni atakuwa comfortable uira dirikari to comfortable. Nao kaita Peter Ndubai ni auti mutongori wa Rais William Ruto gutigire na kuinga mawira ni maingi male ya jani ne kiri county ya Meru, Tharaka Nithi na Embu. Ngwira president wetu wa Kenya na yanete promises India na ilele education na ilele health na ilele health kila mtu na kuona ndawa aita hospitali kuona ndawa waita hospitali utetwa better na ilele agriculture is key in Kenya because I think it's 70% something we depend on agriculture. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.